hai mnaje ting chomai ya huing comment mic pq jing kai je kuchum kumchang na jang kai kuchum gi mai ha chugu News karje basam Zeme mangka ine Zeme ko gane hai mna hange rangai jai polia ga ratle Northeast India Assam State Dima Hasau District Mahurgen Jimai Tinai Mipuiga Dima Hasau District wu CM Cem.Debolal Gorlosa Wangkyu Changai Delay Jesali Jai Chirenmak je Dima Hasau District ya Miku area gine BJP ge tango jai tan sizbam ramdu Chige Jemana ke kime jai Jemana miswanga je Wangkyu Changai lu je Mahur playground kan tawe pung tai gine punui je ntau kan dui ba jai meeting te je bam delay jesali Jai chigen tau kan dui ba jai meeting te ra ba bam jigene Assam State Dima Hasau District ku CM Wangkyu Changai bikije security jai police meramdu miswanga je chige Wangkyu Changai jai chirenmak je playground ge gari du miswanga je bam delay jai chirenmak je chigen jimai tinai mipuige BJP gu jai Assam State Dima Hasau District ku CM Cem.Debolal Gorlosa Wangkyu Changai bige jai BJP ge tango jai tansi merame miswanga je Wangkyu Changai be taige je jimai tinai mipuige bas gari dudu kelet taze teugai delay jika chuli jai chize bas je chuna Mahur gina Haflong Govt.College ma hanga jai leusika kate mintu ja pungtat pungong bata teugu lei je sali chige police pe jai chige security te je wang be pe du neu changai bloge chijang pe ne sa je aibe bas gari je ting chuo school jai school duty tat bi bi design Mahur kulog na Govt.College ge ta melai ne je punglu je Haflong Govt.College Fungkyu Changai lu je hegi design hela duang dai je tingnai mi puin sang na Govt.College let petane duty te je bamra bhangna ai je Assam State Dima Hasau District gu CM Cem.Debolal Gorlosa ne pepet kai ko delay je ka chuli Mage anui Haflong Govt.College ke tanei je ta changlak che bamle sudu jai tanei je ta changlak me bam hange je Assam State Dima Hasau District gu CM Cem.Debolal Gorlosa ne anui leisi ka kate me na poina hange pane aiza ta te ge beze ika ka sang beta dele sida je anui leusi lam gdu jai machi lam gdu madu ning ka talam bete mang je jai aibe Haflong Govt.College ke na tanei je bamle sudu anui admission te ge lu design ane be basgari gine nang Mahur ge bam je bamle sudu Haflong Govt.College ke je nang leisi ki jai machi lam ge nang ta do dui de lei beza ningnui haib na su ge chitau ge de lei again nang nui video ge jai screen ge ngau je bam beza Mahur ge na Haflong Govt.College leisi ka kate mena poin je pungtat pungwang rabeta te rangge Assam State Dima Hasau District CM Cem.Debolal Gorlosa ne pepet kai be gari bas de lei sida je ningnui chocho ko ma Haflong Govt.College ge tanei je bam bedu nangnui hange ika ka sang bam pui ki je Assam State Dima Hasau District CM Cem.Debolal Gorlosa ne anui hai mana hange mpui ki je lat kai la dele sida je anui ai belam gdu ma du ning talam kai makje leusilam ge anui Zeme je anui du je tein to hange ran kai je hai mana kitei gai kelei bja ningnui haimna suge chitau ge dele za aibe video du janui hangkya tai ge share tu ge kam ge rangge hai mana je kyam ge dele nai tingka ka nai kchei na patau sia bzigne News.23 te gai makta di dele nangnui subscriber me rama nangnui long sia gai makcha tingnai mi puin sang na pi gai jang king gai bam rangge hai mana je kyam ge dele chuna nangnui screen ge ngau je bam bja ai je Mahur gine Haflong leisi ka ka te na poinda pungrui rabe gari dele Mahur gya ya CM namai ai Wangkyu Chango dini CM mong bzigna ai meeting te
mai ke pe ki jing kai je kuchum kum chang na jang ke kuchum hagi mai ha chu gu Zeme news kar chibrasam Zeme mang kana aigna loiga radli ingnui hai manana tingnai mi puin sang na pigai jang kingai bambe bisigna tuon di dle